Mına. Mına kızarıp başladı bu. Hepsi mına kızarıp başladı endi. Kırk senesi men endi первый klassga baracak edim. Men baracak vaqtda bir 2 ay okuduğumda jeng başladı. Lemseler kirdi. Lemseler kirgen son уже şkolany kapattılar. Son bizim lemseler keldi, özümüzün koyumuzun Bakşaraga köçürdüler. Munda dedi seni ne kitecek, jeng kitecek, что вы спаслись. Baksaray rayonunda biz 2 ay oturduk. Birda koyumuzga qaytып keldik. Но, правда, ничего не было. Bek açlık çektik, bir şey yoktur. Cenk. Bizim evimizge bomba düştü. Birimizge bir şey olmadı. Lemser çap keldi, kaput yes dep. Şu andan nas kırdık podvolga. 2 ay podvolda oturduk. Oy, mında bir şey yok, açlıktan öleceksinz. Казахстанда ойлай өтмейді жоқ, очень богатый место, туда-сюда. Сон еңштем айтты. Давай деді, балаларын açlıktan öldürmeyік, Қазақстанға кетейік деді. Сон енді Қазақстанға келсек, өтмек те жоқ, ер де жоқ, бір şey de жоқ. Степ, голый степ. İlk klassga bardım, men birda şkola barmadım. Kirdim çalışmaga podroska. Tütünge de kitemiz naule gras leziş. Tüzünecik çamurga kiresin. Fevral ayında уже üylerde urulğun çıkaralar. Onun parnikes açarlar. Parnikte onu bakasın, ostırasın. Son o bir Mayıs празднигine обязательно 1-2 hektar saçaydık tütün. Soğuk degiledi mi Mayıs ayında? Soğuk. Topeden aş karlı yağmur yağıyor. Biz merkez çamur içinde tütün saçamız. Akayım kazalanıp öldü. 61 senesi. Ben 27 yaşındaydım. Tul kaldın desem. Tul kaldım. 3 balanın. День и ночь пахала. День и ночь үйде тұрмайым вообще. Балаларын өстірмек керек. Қырымға бардым. 72 senesi kaçta bardım ben. Патрульский Петровкадан кеткен едім Қырымға. Өзіміздің үйге бардым. Үйіміз тұра. Ama үйде хозяйкалар bir жаққа кеткен, үйге кірамадым. Әлі де тұрайымыз. Қырымға барып нәтесін, маға қысмет етсін. Қырым барып көрмеге өлгенжік. Қырымға барып көріп те, бір асырет-асыретімізге қауышсақ, шоны бек істейім.